Inang Isabel Guzmão decide la participa missa Natal Calan, onde fansa san e andala ninin tamba atu sosa o ansina equipamento escola nien. Terça Calan, a maioria será necessira a família, a cada igreja, no capela Sira e capital dele, onde participa missa Natal Calan, mas bem diferença o Inan e Naran Isabel Guzmão, e bem decide la tuir missa Calan, onde fan assessores Natal e andala ninin Sira. O engenheiro jornalistas e a minha entrevista, Inan Musi Suibada Nehateten, la batuir missa Natal Calan, tamba fansa san, onde bela retan lucro, atu sosa o ansina equipamento escola nien e atina noen. Hoje é uma tu sarana tu participa missa Natal, maybe amar la batur missa no prefere fazer fansa sankari que tamo será. Ame sa ame bala bari para, pag mo baut udang. Okay. Namat ang metura lima na, apa ang kuntur na bamis. Bamis. Kaya masarali tinsi. Kodi fele kuntur na labar sila bang tama escola, kodi fele bahola sila sa sang. Labar sila sa sang. Kari além de halo fang sa san Irak ni kari antes ni amma al seda dete. La halo batida tolorong botong sa fang sa sang sa am tinantinam sempre fang. Sa fulan sila selo ko isa. La ya, am fang batida. Mas may fang sa san para tu sustenta la bari ser niya. Sim, la fang so lorong bot ne fang para janeiro la bar ser continua escola am lor ser na hodo bahola ser de pasta, ser na caderno, ser na lapiseira. Mas uns carros ainda é uma rola To 18 dolar. To 18. Máximo do Cara, tunga. Lima des. E a fatinha nessa além feito honaran Vitória da Silva Pinto Mos decide la tuir missa Cala Natal, tamba fansa san donde bela retan lucro, onde sosa fale necessidade básica uma laranian. De dau ne Vitória Escola e município Viqueque, no mai dili foi na laisne, objetivo atu simo Natal no tina fono família sira, mas bem obrigado tem que fansa san ia dala ninin, onde apoia a família. Tambah fan sesang. Uhing. Labada fang hotu sesang. Abang. Tambah si fan sesang abang makba. Dari sosa, bos, modo, olah ropa. Além de uma condição de deficiência, Elvis de Oliveira a cara aproveita a festa Cala Natal, onde fan assessores Natal, onde retam osang atau sustenta a família. Ya, misa hoje ini kan lorong Natal, Yesusnya Moris. Ita contente, mas bem como parte balu, ita lafan, então ita ne o insama ka ita bela necessidade umalaran ita ne precisa seluk, kuat seluk, ne o insama ita bela atende dane, tani dane maka ita Natal ne parte balu ba ita faan sasan ya abang o misa yatan ita masih hanoi ba misa ne ita lahu siknian tuirlos ne ita faan sasane ema tinan dane atau hola barak ne como laya ita ladun hetan tambah sasan sirne kadves ita pula saung osan ia kau laya ita laten mai be como sira maka hola baruka mai be ne simbol Natalnya am sempre fan. Tintinang kari tintinan am fan tinan kotuk ne amnya lampu amos belen folino ituan. Mai be agora lampu maka ami sura nafatin eldet paling ida ruadet maka ema persisa ida ruadet hola ida ne deton. Mas lampu atu ne laya. Negociante hirekne haktuir, compradores tina netun liu compara hotinan asir anterior, kalan ida bela heta rendimento to $5. Negociante hirekne fan assessores Natal, ahu início fulan dezembro, no se continua tolore sinida kalan, antes tamaba tina fon tina rihun rua Ronestran Lima. Agostinho da Costa, Mateus Romário, GMN.